Dobro večer Majo, je li ovo prvi put u Zadru na ovom modnom događanju? Prvi put, da. I što je presudilo da dođete? Poziv organizatora i Šimi sam obećala ću doći. Ali s organizatorima smo imali, evo, došla sam dati podršku ljudima koji su mi dragi. Je li inače pratite modu, modne revije? Da, ali ne da sjedim na njima, nego pratim kroz internet i kroz dućane. Imam stilistu koji se s tim bavi, pa evo, ne oblačim se sama. Jer očekujete da ćete možda naći nešto za sebe večeras? Ja bi vam našla svugdje bilo šta za sebe, bilo gdje. Ja sam jedan od onih tipova koji bi kupio bilo gdje bilo šta, samo da neki kupim. A da bude malo ludo, ne? Pa kako kad? Danas sam recimo jako decentna, na televiziji sam malo luda, na pozornici poluprovokativna, za vrtić sam mama, tako da mogu ja naći uvijek nešto za sebe. Bi mi dopustili Šimi da prošeta i ponese reviju? Da on šeta? Pa prvo ja mu nisam mama da mu nešto dopuštam, ali ako me pitate šta mislim o tome, ja mislim da bi on bio sjajan top model. Koji je vaš najdraži inače modni kreator? Pa sad gledajte, mene oblači stilist Marko Grubnić i on bira ono što je tad u trendu. Ne mora biti nužno firmirano, bitno je da je moderno i da je malo drukčije od ostalih. Je li on zna dati savjeti i Šimi možda? Pa je, par puta ga je obukao, da. Šime je dobio i stilistu u zadnje vrijeme, je. Ili idete često zajedno na ovakve događanja? Pa uglavnom često idemo na moje koncerte, malo manje na mjesta gdje niko ne radi, tako da danas sam tak sretna, ne moram niš raditi. Hoću samo nešto pojest, pa da ima hrane, sam ja već to gladna, popiti čašu šampanjca i uživati u divnoj večeri. Hvala puno. Hvala vam.